Normal kan yam biya kaman gwa seme bana roach kaman chitwa kam jana karodian kaban mandan to bana jaling ka jari podama wala shanka wal jokka pay waro ron kin dang raw widi yandang raw widi dich bantin yalla kon lat karodian bana kaling re dwar jani name balari pon mi jidit ka kwi jani kamandan le roda kode konte ka ngechen ngum le roda makam jana karodian no ka jodana chato Warab State Authorities mangai kona wa shika shot ka kwi state of emergency re dwarin winimi ka warab kan gor kan ode kan men ne kan de kan kaf kan kula take an extension gwade dan dio ja mi jira mangai manana talk kirim yadi da ne state of emergency che jeto bene doriana mo gwade da ne che neti chop ka jan bakal woni am chi gluten kam jana karodian me che koro mo che to kam dien kan jang ka warab state sho kirim yadi sho state of emergency che jalat no me le daja an state of emergency lede ja kam jana karodian ne ko jang tu karodian ka kwi ok kana kwi shure nyok kalugdien ke kir me che kir me yadi de gojano dorwe jak tu jang ke rodian cho yor pinya no by state of emergency ba jalat lo cho je yor pin pan and state of emergency mo cho ko ban nyang amen unit state ano ba unit state bangwan wer ba me keno kap dobe lede jana mokaja la nuwarin daga unit state ne kien tamagen godon payoba la jen kan ngane bu ko jana bu kan ko page ba ok jana ba kan ngaken ko mi jang ci jen ci odon nuware bi kan ok nuware bu kan ko page bu ko unit state so ci ke go jano okay ne kan nyen kan la jang nyen kan karodian ko nyinga karodian antama gor jando ba meken baga cap but kurun dong de kam hakan nuare gwada la ken dong de ken banang nuare men belel ba me ken ba ka kap ka ba mai nuare ba ka kap jan do be dana le de state of emergency kaja en state of emergency me sha yat pinya kirme yadi jan take de kon lar no take pet dang bakel karodian pes dang bakel to kan pes e kon de sha yat pinya jan allo ko korpen dambakel de state of emergency de je chupal ki de je woj malu de state of emergency je jana awo bilene de jray wojan gwasa mo cha goro tene de bane de jalkel set ke ngane cha goro no te ngante be jalkel kan ngane jana karodian nona chu president selbe ke me yadit you state of emergency chu je to ko warab state kana mayom county la ka unit state gwada ce security ce dire long alain security kaka me ce kira ngaje no nyin ne ka ke nyin janka chuneri chop ka jan bakal wi raw shu ka liwore koramo kam community jana karodian luan jang kana jal wow community chuneri chop jan bakal wi raw shu ka liw radian kana jan bakal wi raw to ne di jan dang raw kamen ka chwane de ngwan chwa mu ka bot gwade chagati tin charam danan la kwar ka kwai jok chika right kana jana karun wangalong ala warab state information minister wudi chalama merbat jarame dane right jan rame chayode ki right kana cha right ka radio jala do ne local authorities chikana report no ne na ka kor gwade dane cha state of emergency charge declare temish talk kan mete cha kaf wa ka mete to long kam jana karodian an kamin ni to lo shi ga media ce wani ko ngora ban na karodian kan jang no na karodian lon kan ngam dit shi mamer bada tema ko ce ngaje no ngod jang na karodian kan mete ko ne ya kap kan ne te ko tiak ke te cha pelican no jene ku ko la gwe ne nuare la jene dong a systematic way no ba wo kam ne mai nuare ke ba nuar ba ka buaten ko ba meken ba ka kap ko ta jona ne query into state no dar mai nuar daga mayom dar ka kap jen ko ta clash ndi alen kaling teno chi nani ka unit state chi nani do ko wa kwa
nuaretin la ngwan nuare daga mai kwa meken kwa ga disam but kana we ka gwalda shi kirmi yadit ka jan payedan la pay bakel ka jan jun me cha odar ma che tabanta ma che padang bakel chala do chika tok so ke chingut ga mat ku kwaraten wana mo ku kan la teje no de yen state emergency de yen nyok ka mere biana ke yu jana nyam but men gor kan long gwadam gor kan yo te de kogmach ka de kam de ni ko de de ka jak de nen ko la de ni SSPD ko de kan ngane jande kan nyok mu kan me ken kan kap ko telemati cha collection me ngai kon this was confusion by the way ko shikan lo na jaka lo da ko ante lat kan no me te cha kap ko de tor long chik me changwan chi ma mer bat che president Salva Kiir yadi che yodaka no de yene rep ka tungwan ka odi yan state of emergency de nyok mere biana nyam ko de lane de ni karodian telane tila jiwiti de let ko jan ta dan lat ka tam ka kumi Kiir yadi roine de ni ka kan stand di altina chiga take extension ke story of emergency ko de disarmament de jalat de match tin kon tiga ngwan de ga dil kap kanu without state of emergency ajan te ga ne chi je no no de meken de ga kap lo te complication tikaten anon so kana process antem ko chi pati ga tiaga to gor yeno de yon nyam nyok jan ta ran lat keneja Academic state of emergency teten jana very easy longa ka ko bikan maj bikan ka ko bungane bugoro oriented mi charano je ka mai da bai ka lo doi kana dwalba you know so taken care no na chi nyoko miluka ko ntama michigan take ko to take a state of emergency malatke you know there's something which it work ke china take lutan so na me amla rode ci kume jane ci kan te ko de state of emergency de declare nyok andor shal ko mo warab state no kwa kuje no mo dong bikan nyom ku kana extend nyok taira ni kan lel kaja ka warab state ban ngai kon dialo no ti ka plan ke mi yadi cher ngai kon no kon ka 2026 no ke wona wonyam so jan ta na lel kene ja nyok mo min bianga cha state of emergency cha de recall bang wo ngai kene wona ka na chup ka chang ka wel die ko chang wel die ka jan pai wero me jan chang da ne nak nori ka juba Kiir mi yadi gi no dong da te ka acha ke da te gari network so na mo ja ko bikan shul biga Kiir bikan shol ko ba mo ke de intwan ko de ko lok dor dan tektin chana report dan chalat kan gwas me chana jelinkel ka dob dan chalat ke jan authorities in Warab state are calling for extension of the state of emergency after the 6 months period ended this month December 2025 with only a small number of firearms collected from civilians. In early June, President Salva Kiir Mayardit declared a state of emergency in Warab State and Mayom County in Unity State following deteriorating security conditions. The directive came day after intercommunal violence between Luajang and Jalwa communities left 62 people dead, including 20 women, and injured dozen more. Speaking to iRadio from Kwajok this morning, Warab Information Minister Mamer Bas say local authority have reported a low number of firearm recovery during the disarmament exercise. Mamer Bas called on President Salva Kiir Mayardit to extend the order, saying the process can only be fully implemented under a state of emergency. The state government called for the extension of the state of emergency for the disarmament to move on smoothly because without the state of emergency, sometimes people call for you to implement such a complicating process. But when there is a state of emergency, everything will be easy. We are expecting the extension of state of emergency from His Excellency the President sooner. Very soon we are expecting the state of emergency in our Arab state, he appealed. However, some community members argue that disarmament should be conducted simultaneously with neighboring area to prevent further attack and cattle raiding. Kajo chalat gwasa me kene kon la jang la ne kon la jidore re wichin wini mi ka Warab state
kan dwal ken jan mishol ken kum kim ya di dana eno de state of emergency de jalat batan yen take ka reaction lat kan ka kan tel state of emergency me de lat kan ne ko ne ka mayom kan ti kan me ken kan ko kon ka chede to kan cha de kam jang ko de de ka ba men nuare so there's a reaction there ka so reaction mon ta me le rode ko de kan nuare ba de kan me ken de kan ka but men dine jan long jane tel state of emergency me de la da kan ne kon ta ka warab state me chi o nyen jang ko dien kan jan ba ka li rawte shaling no shiru ne more than that chine ngwan chi li ulong ko ne jan ba ka li rawte chi liu wa we ne kan de ne no ke nyok bo ko kor chumen jan dang robe al ne wore dien ka chu kor ngwan chu ren la te kan ka report bo but be jamat dorin winimi kam den karodien ala dor te ro al malero de ka ken jang tan ya ro ken ka kwikir mi yadi de ken kir chene laptop ajane liu gad ken liu gad ko gad ken liu gare kore ko ken tias ka bon jen ko len no te ken ka ngane ken te lat dawi ne te la nyen karodien chede ta dan la na la ken ga ka je so ngang la to ka tin content be ko ka kwi kwarka la mobilization la lat ke bo ken ne ko la kwar ken kan jang ko te ka kwar gor ke to gor ka ngat to gor kwarbo biya ngaje no ne aw kam dor point dor kirm yadi point la dor men beten ko jan dor yen warab state ngume de insecurity da tin ka ja da kulet shi ci kana lut da let shi tele service mutaba to be service mi ditalo so on service da nan to be gwas money service mi de ko la no chauffeur ke stene dial andor kirm yadi don wenam to lagane ka but yet still ne ka ce ga tiyan ka match an kan ne ti chalga ju arab tene ko kan ta kan ga border ka jang ja ga tiyan ga match dit right now chi chu fel ko ku kan ga control an me ko na cha kam ka kwala goro lu kan jok but ne ma cha bu gine jene system ka kan jang ko gor kano bi kan wer kon ta ka warab state wana mo so kan wer kon ti ka warab state tin ta ga mayom bi kan sha mala je ga tiya ko die je kon ko re nyam cha ne kaling ko te nyam ke ngwane nwere kan ngwane jane chi gen chu ka mayom ka United State chi kan ok nwere chi kan ko page ngai kona la muda kap chi ga ma chi kan ko chi ka ok chi kan ko page then chi ga rodi rit so radian ko rodian kan ga ba kwarken so chi ngwane nwere chi ga nyogo gen en wen mo chi ga bandoro mo mate kirm yadi tino chi kan ok chi kan ga banang den kul ta ko lin kaling so no mo chulia chu no ba kam nuare kanu kana jang no bana me chi jen la men fo nyalong jang pa nyen karudien sharen ling tikan ke tuk dor ken te ter kor lo na karudien kwa ku jeno siasa kwa ku jeno ngum la rode but token nyen ken kan jang mi kan lat ken gala kan kalat ke tuk jan chi kana goro bagalat ke tuk na de ling chek ke tuk english ke tuk kawai ni ajen mi chan ken chagaling ga ka social media mi chu witen special man chalga clubhouse ka tin ta kan jang nyen kan karodien nyen kan karodien ka kwikir mi yadit kan udu shal ka me bol mail dia janga yin manan to ka bol mail rami cha kwanya la first by president ne ka cha nyo mu yor jarar bol mail ne cha je pi de lo da la ram de gwa kir mi yadi de ja kan so cha jo gwa no che bol cha gul te ka plan ka ti chalat ke pin to gore jeno dere kir dere ja wuch but right now chi kir tia no kono mono dong de ja wuch kwara so me ja jen che ka Dubai an kir and then chana che ka ban tibulo gwich ko ke nam kon cha kon jang no bol mail ka kor shu ben we la jen no so me che ben we te che beling no gur garam me chal ke bol mail gula te ke ku plan me leda ko gore jeno dere kir dere ja joj ko kir te dom de joy ke je bol mail charge sanction ku marara United Nation ja sanction o jan che dia kwar so take one option ki two option karodian option en yam o ben were ke bega joj but we kam ke di nyeke no mo ken option ra o men kule la option da last ke je o gor jano der kir mi yadi der janak ke der je joy da wech ke military ku mi che plan kene ku Uganda la Uganda People Defense Force but mi mashikula be fail me che kir mi yadi da kula ngach anu gul garame te gul te kene ka teacher yaleka konen bol mail medane kwal ngai jeno jen goro be kim yadi be joj jena wa che te kene tilalo yal keje tela dine commander fanken
ka within Bill Farm no ke J1 so mi do to ga ya bunga ja kir wa chu do lan kir kan shemane ya jogo no just let that guys go and bullmen ko bullmen te ke chale ni ngwan lung te cha je ga jen wo jen cha sang chen ka nyok wa jen che million ke billion of dollar no cha ga ja ka foreign country te cha je te bel ke kiren tama ka kwidien no kire jen cham yu to ka kir she no no ba je bel no chi te ke ga den vol ka ton but ka jara madanan tniam ka tin jeg dial kon latke no re wike so dan te radien jen kir ka ruade latka to ton mo ka teda jam ya nen tem la rana wo je ka bardien be ja kwan elo be chore mo kwan be wo be chore ni ko no ni no en rotation me jen kul kwa lar jen o tele mo no e wa go jen o mo gwa ko charan gor no be jan che jan kane dial me ay kwan la nyu da no be lat bi wo be lok but all these senior government official kon ya kwan de la reshuffle nyok tel mun la chiran kwa nyur ba ko nyur en wan chen kwa kwer ba we da ba ko la de ka la ping no gwa tor mi chi lieb ni tok do mo yum to nen be yora so na mo lo gian tama ne tin kon te la jang ko lo gen e dial nyok chuma kwa la re no roal jang tama roal kan ka kwi nga ka kwi bolmel ka na che chwar ramdan la chwar kir jaram dana tok te dial jaram dana ka modor do ne mlatka ko en bolmel ne cha kam poro jang ne dial te kul te ga billion US dollar te char yoro ne ka shi report je ben bakaji yo an chal ne already gole kan petroleum dial ko ne kan karior je brar no bolmel te ka lo chure jene tanan anyong ne ko kene chala te tin mani point da du self kim yadit no ka part of this scheme alalat ke so much the more I'm sure Allah no so right now bukon dial ngaje no kire no bi mal be bere ko Sudan ajen bi laro yes malabe but not yet ye gwich ano dong aramede ardi ndere ja kwan so the only option right now mutna ten o mi che dak ma char kwan ajen dong de mal der ben gaje and this intercommunal toga again a 2018 peace agreement dan ya tane ken dak ma char ajen bi mal no ngone me ken gor no bi ka ler ken dak ma chatel go bi mal ben gaje go gane ko te yunde state keren te ka jongle mena panal ne reality kane te ko mu we kan ten chinden kel mu kan chikir chamal chi jenong you know what will happen bu kore bu gori en lat so na me am to gon tadina ajen jodan gorde nya yekel an bar nyo je ka report den biata kamal